Allah Taala ошол Cuma gününün hurmatına sizlerdi uy bilenizler menen жақындарыңыздар мен Құдай Таалам эки дүйнөдө бактылуу кылып, эки дүйнөнүн шермендечиликтерден сактасын. Құдай Таалам ар бириңиздерди ойлогон оюңуздарга, тилеген тилектериңиздерге жеткирсин. Урматтуу агайындар, бүгүнкү Жума хутбасы Кудайым буйрукса, бул тасаввуфтун диндеги орду деген бир тема. Урматтуу агайындар, İslam dini adam balasının sırtkı görünüşün elemez, can dünyasının dağın oңoltуу üçün kelgen bir din. Sırtkı görünüşte elemez, can dünyasının dağın. Akida jagынан, ibadat jagынан, adem ahlak jagынан толугу менен adam balasının oңoltуу üçün kelgen din bul İslam dini. Tuğra tasavvuf degen bunu bir anıklamasını kısa aytıp alalım, anan içine kireli. Terminlerdi koldan boylu. Adam balasına düşünüktü, jalpak söz menen de, jalpak til menen de sizlerge jetkirүүgө hareket kılayın. Sebebi alımdardın terminlerini, bul turalуу aytılgan sözlerdi ayta verseniz, köpçülük adamlar düşünbey kalat da açık ele. Oşonduktan tasavvuf degen, tuğra tasavvuf degen. Adamın jürögün oңdоо, nafsisin tarbiyalоо, ıklasты bekemdөө, Allah Taalаны көп эстөө, жакшы адеп ахлакка ээ болуу жана Allah Таалага жакындаганга аракет кылуу. Мына ушуну tasavvuf деп коет. Бул түшүнүктөр, урматтуу агайындар, исламдан бөлөк эмес. Тескерисинче, булардын бардыгы исламдын эң маанилүү, эң зарыл бөлүктөрүнүн бири болуп эсептелген ихсан менен нафсты тазалоо менен ne olur? Байланыштуу болот. İhsanга тиешелүү болот. İslam dini, урматтуу агайындар, жөн эле дене мүчөлөрдүн кыймыл аракети менен аткарган бул ибадаттардан турбайт. Же болбосо биз жаттап алган, биз билип алган маалыматтарга эле чектелбейт. İslam dini, кайра айтабыз, адам баласынын жүрөгүн дагы, амалын дагы бирдениге, биргеликте оңолтуучу, оңдоочу, түзөтүүчү бир дин болуп эсептелет. Allah Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de Şams suresinde mintip aytat. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kad aflaha men zakkaha ve kad khaba men dassaha. Can dünyasın kim tazatsa bakıt tavat deydi. Can dünyasın bulgagandar ziyan tartat deydi. Kad aflaha men zakkaha. Karаңыз. Can dünyasın kim tazatsa, taktap aytkanda kim can dünyasın tekebirlikten, menmensinүүдөн, açgözlüktön, sarаңдыктан жана башка адам баласына жарашпай турган нерселерден тазаласа, ал бакыт табат дейт. Ал эми кимде ким өзүнүн азоо болгон нафсисинин кулу болсо, açgöz болсо, сараң болсо, текебир болсо, менменсинсе, башкаларды жек көрсө, башкаларга көрө албастык кылса, ал зыян тартат деп атат. Ошондуктан Allah Taala karasаңыздар адам баласынын кутулуусун, адам баласынын бакытка бөлөнүүсүн эмнеге байлап атат? Тазкияту нафс дейт. Нафсты, жан дүйнөнү тазалоо. Көп тазкия деген сөздү көп эле угасыздар. Тазкияту нафс деп коет. Тазкия десе эмне десе, бул биздин өзүбүздүн жүрөгүбүздү жаман нерселерден тазалап, тазкия деген эки мааниси бар да. Бири тазалоо, экинчиси өнүгүү, өсүү деген мааниси бар. Zeket degen söz dagın uşul sözden kelip çıgat. Zeket degende bir adam berse ne olur? Can dünyası sarаңдыктан tazalanır, baylığı dagın adam neseden tazalanır, ne olur? Maylığı ösöt. Oşol siyaktı öyle tazkiya degen söz urmattуу agaylar. Bizde emneken can dünyabızdı tazalap, can dünyabızga emne jakşılıkты beret, jakşılık ösöt. Kir nese, jaman neseler tazalangan sayın anın ordunu emne toluktay başlayt, jakşı amallar toluktay başlayt, jakşı oylor, jakşı pikirler ne olup toluktay başlayt. Oşonu emne dep koyat, tazkiya dep koyat. Oşonun için Allah Teala Kur'an'da karasanız, kad aflaha men zakkaha. Kimde kim can dünyasını tazartıp, can dünyasında Cenab-ı tekebirliktin orduna, kiçik beyillikti, menmensinin orada kiçik beyillikti alıp gelip jaygaştırsa, sarаңдыктын ордуна берешендикти койсо жана башка жакшы иштермеге алмашса жаман иштерини, мына ошол адам бакыт табат деп жатат.
Hurmatlı ağaylar, keremetli Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala başka ayet aytadi. يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Kıyamet gününde bizden mal dünyamızdagın, bala çakağımızdagın payda bere albay turgan gün deydi. Al günü kimde kim taza jürek menen kelse gana mına oşol adam ne olur kutulat deydi. Kıyamet gününde bizden baylığımız payda vermeydi, eğer de baylığımızı tuğra işletken emes bolsak. Baldarımızga tuğra tarbiya vermesek alар da payda vermeydi. Bizge japadan жалгыз payda vergen nerse bizden can dünyamızın, jüregimizin emnesi tazalığı. Oşon üçün karasanızlar hurmatlı ağaylar. İslam dini can dünyaga kança tazalışına kançalagan köngül bulgan. Kança bul turalı ayatlar, hadisler var. Azı tömende toktolabız. Oşonduktan ağınlarımız aytadi, eğer de biz tasavvuf degen sözde değil, tuğra tüşününü kalasak, anda biz İslamdan acınatıp özünçö bir nerse katarında körsetmeşimiz gerek. Jana oşonda ele hazırkı doğurdaki bir tuğra emes tasavvuftu tutungan cemaatlar var, toptor var. Alardın kılgan işini ne kılbay? Tarazalabay. Bu bardıq nesene şu tasavvufçular şunday, sufiler şunday degen tanıdık sufilerge tanıdık kıla verbeş gerek. Hazır karasanızlar tasavvuf degende kebirler var. Emne kılıp atar. Zikir kılıp biylep jürgenler var. Turabı internet bulaklarında toltura. Kebirler var, barıp janağı ustazlarına, jana başkasına sajda kılganlar var. Bunun barı kata. Bunun barını tasavvufka emne kılbayız? Tanıdık kılbaşımız gerek. Sufiler uşunda ekendi. Çınığı sufi anday bolboy. Çınığı sufi. Bardıq nerseni emne men tarazlaşımız gerek. Kur'an menen, sünnet menen. Kaysıl nerse Kur'an menen, sünnetke. Bizden alımlarımızın düşündürmesi menen, sahaba tabiinlerin düşündürmesi menen dal kele turgan bolsa, mına oşol nerseni kabul kılabız. Kaysıl nerse Kur'an sünnetke karşı kele turgan bolsa biz andan başlartabız. Ana aytkan kişi kim bolbosun? Mümkün eldin ortasında en kadır barklı kişi. Mümkün en avtoritet kişi. Bardığı sıylagan kişi oluşu mümkün. Biroq anın aytkan sözü Kur'an menen sünnetke karşı kelse al bir deyin. Anın aytkan sözü Kur'an menen sünnetke dal kelse anda biz an kabul kılabız. Başımızga tacı. Mına uşunday ana bir nersenin tarazası Kur'an menen sünnet boluş gerek tasavvufta. Tasavvuf hurmatlı ağaylar hiç kaçan dinge emlemez, şariatımızga karşı emez. Tasavvuf menen şariat ökö biri-birine ne kılgan? Biri-birini toltura turgan nerse, biri-birine karşı nerse emez. Oşon üçün biz menen sizler emne kılışımız gerek. Karаңыз, bir tarafından akidamız bizden emne kılıp atat. Akida ilmi bizden imanımızды toluktap oңdop atat. Fik ilmi bizden ibadatlarımızды, mamilelerimizді oңoltup atat. Tazkiya bol janağı tasavvuf ilmi biz menen sizlerin jüröktörübüzdü oңoltup atat. Adep ahlak ilmi biz menen sizlerin emne jürüş-turuşubuzdu oңoltup atat. Mına uşulardan bardığı birgelikte bolgondo Allah Taala'nın dinin emne bolat, tolluk bolat degen bir manide. Tolluk din menen jaşagan bir adam bolabız. Adam balası kanday akidaga, tuğra akidaga muhtaç bolsa, tuğra ibadatga muhtaç bolsa, jürögünün salamat bolusuna dagın, alep ahlakka dagın oşondoy muhtaç hurmatlı ağaylar. Ekiten tarafına muhtaç. Oşon üçün maksat deydi. Biz menen sizler ошол tasavvuf ilimini alıga muhtaçlığımız var. Ar kim bolboydu muhtaçlığımız var. Tazkiya ilimini har bir üzüydönüşübüz gerek. Emne üçün? Bana karasanızlar hazır bugünkü günde köptegen adamlar var. Hazır tömende dağın aytabız. Namaz okuyup, biroq bireudi gıybat kılıp atat. Oroza tutat, bireudi jala jabıp atat. Turab Kur'an okuyup, kayrayla oşo күнө işte batıp atat. Mına uşunday nerse köpeydi. Uşulardı bardığını biz oңoltuşubuz gerek. Kayra aytabız. İslam dini, Kur'an menen sünnetти emne can dünya, sırtkı dünyabız menen içki dünyabızды oңoltuu üçün kelgen bir din. Oşon üçün alımlarımız bu nersege ayamay tasavvuf ilimine, tasavvufka öte katı köngül buluşkan. Emi karаңызlar, birinci ne dedik? Tazkiyatun nafs, can dünyanı tazalao, İslam dininin negizlerinin biri olup eseptiler. İslam dininin negizgi maksatlarının biri dağılımına uşul can dünyamızı tazalap, jürögümüzü tazalap. Neden ise tekebirlikten, el körsünden, eldin maktoğundan, janagında kek saktoodan, dünyanı sүйүүдөн arılıp, andan tazalap, emne kılışımız gerek? Anın orada ıhlas tuğluktu, kiçik beyillikti, sabırdıuluktu, mehrimdүүлüktü,
Kuday Taala'dan korkup bir oşol ile uçuda Kuday Taala'nın meyrimine ne? Ümit kılığını biz de oşol menen özü sulu kılışыбыз керек, oşol menen жасашыбыз керек, oşol can dünyabızga kirgizişimiz gerek. Korku da olsun bizde, ümit de boluş gerek. Müslüman adam Kuday Taala'dan korkup dagın ümit dagın kılat. Kebir adamlar korku temasına batıp ketkenleri var. Kebirler var ümit temasına batıp ketken. Boldu şul namaz okuyup koysam maga jetet degендей var. Je imanım olsa da maga jetti degenler var. Yok. Bizde Kuday Taala'dan korku daima boluş gerek. Oşol siyaktуу эле Kuday Taala'dan jakşılıkты daima ümit kılıp turuşubuz gerek, urmаттуу agenler. Allah Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de emne deydi? A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Huvellezî ba'ase fil ummiyyîne rasûlen minhum yatlu aleyhim âyâtihi ve yuzakkîhim ve yuallimuhumul kitâbe vel hikmete ve in kânu min qablu lefî dalâlin mubîn. Al deydi, al. Peygamber Allah Teala kat tanımagan karapayım kalka özlerinin içinden bir peygamber jönetdi. Taktap aytkanda Allah Teala hiç bir kat tanımagan karapayım elin arasından Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de peygamber kılıp jönetdi. Peygamberler alarga ne kılat peygamber? Allah Teala'nın ayatlarını okup düşündüret. Alardın an sezimin agartıp can dünyaların jalgan işenimlerden künölerden, yaşa turmuşların da plastiklerden ne kılat? Arıltıp tazalatat deydi Kur'an ayetinde. Alarga Allah Teala düşürgen kitabında danışmanlıkta dağın talim verir. Bol bolsa alar boğa çeyin anık açık aykın adaşıp yürgen eledi. Şu ayette karasanızlar yatlu aleyhim ayatihi ve yuzakkihim ve yuallimuhumul kitabı. Yuzakkihim tazkiye kılat, alardan can dünyalarını tazalaydı. Mına uşul ayattan alımdarımız emnekan tasavvuf degen sözde alıp çıkan ummat oğlanlar. Uşul ayatın içine. Uşul ayatka tereң könül kılıp bura turgan bolsak, Allah Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin en negizgi vazifası katarında emneni aytıp atat? At-tazkiye ve ta'lim. Eki nerse. Adamlardan can dünyasını tasalaw jana alarga talim veriyor. Oşun için tazkiye ilimi, tazkiye meselesi umatuğan. İslam'da bir ikinci derecede turgan bir nisemiz. Tezkeresince al peygamberlik misyanın bir misyası oluyor settiler. Peygamberlik misyanın oşodur. Risalatın negizgi maksatlarının biri oluyor settiler. Oşun sebepten bizden alımlarımız, kılımlar boyu, sahaba, tabi'in, tabi'in bardığı, eğer kançalık tasavvuf degen terminologiya al kezde koldanılmasa dağın, bardığı emne kılgan, özünün can dünyasının jürögün oңoltуу menen ne oңoltuuga aябай көп көңүл бурушкан. Amallarını oңoltuuga көп көңүл бурушкан. Hasan-ı Basri rahmetullahi aleyhinin mintip aytkan sözü var. Çınığı imandуу adam eki nerseni çoğultat deydi. Çınığı imandуу adam kança nerseni çoğultat eken eki nerse. Birincisi ihsan. İhsan degen söz bu har bir nerseni bararına jetkirip jakşı mıkты atkaruudu aytadi. Namaz okuyorsunuz mu? Namazdan içindeki her bir farz, vacip, sünnet, mustahaptı atkarıp, anın içinde kaysıl nesen makruh bolot, tıyıp salıngan jakşı emes bolot, oşolordan saktanıp, oşo peygamber körsötkönde, alımdarыбыз çeçimede bergendey atkarıudu ihsan dep koyot. Zeket berseniz dagın oşondoy. Acılıkka varsanız dagın oşondoy. Bardık nerseni en jakşı sapatda jasaştı ihsan dep koyot. Bu jerde Hasan-ı Basri emne dep atat? Çınığı imandуу adam bardık amallarını jakşı mıkты atkarat dagın oşol ele uçurda Kuday Taala'dan korkot deydi. Korkot. Kayra ele korkup turat. Biz bargo biz atkarıp koyduk, büttü, kabul boldu, büttü men degende düşünük emes. Kayra ele korkup Kuday Taala'nın ne? Kuday Taala'dan kechirim surap, oşol amallarının kabul boluşunu surap kayra ele Kuday Taala'ga jalbarar. Arabi münafık adam dese cema'a isaatan ve amnan deydi. Münafık iki yüzlü adamın sıfatı kanday dese al deydi emne kılat. Küne işti kılat dağın özünü koopsuz sezet deydi. Küne işti jasaydı. Gıybat kılat, uşak kılat, eşteke bol boğonday yaşayı verir. Münafık adamın sıfatı uşol deydi. Oşonun için bizden ulu alımlarımız özlerinin yüreklerini şu riya jaygaşmasın, menmensini bol bolsun, tekebelçilik bol bolsun dep bayanғы amallarının amallarında kemçilik boluğuna karaganda can dünyasındaki tuğra emes nersenin payda boluğusuna köp korkuşat ele.
Amaldardın kemçiligine karata. Mümkün biz 5 vakit namaz okuyoruz, tahajjudumuz yok. Mümkün avabi namazımız yok, şaşke namazımız yok, başka nafıl oruzalar yok. Alarga karaganda biz köyrek emnege köprünü buluşumuz gerek. Can dünyamızın tazalığına hormatlı olanlar. Can dünyanın tazalığı bu her birimiz için emne öte manili nesi. Buna oşol şariattagı ihsanın manisi. İhsan jana ayttığı her bir neseni mıktı atkarı. Bu uşul turalı bilesler. Cebrail aleyhisselam'ın hadisi var. Cebrail aleyhisselam Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin canına gelip İslam dinini yürütken bir hadis var. Adamın suretinde gelip apapaka kiyimleri kirip dayşatkanda hiçbir musafirçılıktın izi belgileri bol bolgon şunday krasavçık bolup gelip Peygamberimizin canına oturup oşol jerde surayt İslam emne, iman emne dep surap kelet dagın Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihsan emne deydi. İhsan emne degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat en ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Sen Huday Taala'ga körüp durganday kulçuluk kılıwın, körüp durganday ibadat kılıwın, körüp durganday sığınıwın deydi. İhsan emneken Huday Taala'nı körüp durat. Nazı kameralar turat. Kameraların janında biz kançalık dengelde korkup kalçıldap söylegen sözübüzdü oylap söylep kaldık da hazır. Turabı? Ne olup ketet, kayakta olup kalar. Korkup söylep atar. Oşondoy Huday Taala bizi közömöldöp turat. Bardık neseni bilip durat, baykap durat, okup durat degen tüşünük menen Huday Taala'ga kulçuluk kılıw deydi. Fa in lam takun tarah, eger sen anı körбөсең dagın, o kamera seni körüp durat. Kamera sizi körüp durat. Siz al kamerаны baykap açыңız mümkün. Kiçineke bir kamerаны koyup koyuşatma körбөйсүңүз, siz düşüp kalasız. Oşol siyahtı Huday Taala dagın bizdin bardık kıymıl hareketimizni körüp baykap durat, hurmatly oğanlar. Her bir söylegen sözünüzü bilip durar. Mına uşunu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne deyip atat? İhsan deydi. Karasanızlar, şu hadisin akırında Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalara aytat. Bu kelgen kişi Cebrail'e de sizlerge dinine de öğretgöle geldi deydi. Demek hurmatly oğanlar, mına şu ihsan ve tasavvuf ilmidir, mına şu ihsanda aytat. Adam balası ibadat kıla vergen sayın, zikir kıla vergen sayın, Huday Taala'nın süyü, mahabbatı bayanı Huday Taala'nın sıfatları adamın yüreğine toluk jaygaşkanda oşol kezde adamda senakı sezim payda bolup da meni körüp durat, okup durat, bilip durat degen. Hazır körüp durat deymiz. Bирок praktikada kanday? Körбөгөндөй мамиле кылабыз, туурабы? Алдап кое беребиз, жалган сүйлөп кое беребиз. Körүп турат дейбиз. Худай төбөмдө деп коет го кээ-бирлер. Туурабы? А бирок кылган ишибиздечи körбөгөндөй мамиле жасап атабыз. Ошон үчүн биз can dünyamız тазарган сайын мына ушул деңгээлге көтөрүлүп чыгабыз, урматтуу агайындар. Канча адамдын can dünyасы тазарса, ошончолук жокору чыгат. Демек, урматтуу агайындар, кыскасы, ihsan бул диндин бир бөлүгү. Ал эми ihsan деген эмне десе, Аллах Тааланы жүрөктө дайыма сезүү. Анын алдында турганда ибадат кылуу, ар бир иште Аллах Тааланы эстөө. Мына ушул нерсе, урматтуу агайындар, tasavvuftun негизги максаттарынын бири ушул. Adamda oşol dengeye jetkiriyor. Tasavvuf ilmini karmanı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de karasanız, buna oşol hadiste dağı ne diyor? Peygamberimiz oşol hadisin demesinde. Oşol tasavvuftu üretü, bu dindi üretü degende bir mani gelir. Serge Cebrail geldi dinine de üretü içinde. Oşonluktan bu öte maneli. Demek ağır bir Müslüman adam hurmatlı bagany. Ağır bir Huday Taala'ga işengen, Huday Taala'nın barlığına, birligine işengen adam denesi menen ibadat kılуу menen ne eken? İbadat kılıp koyуу menen жетиштүү кылбаш керек. Teskerisinçe al ibadat kılgan kezde berilip çın жүрөктөн ibadat kılış gerek. Oroza tutkan kezde jön ele jeş içi taşlap koyboy, oşol жүрөгү менен эмнени oroza tutuş gerek? Бирөөгү жек көрүүдөн, жаман көрүүдөн, душмандыктан дашатканда сакташ керек жүрөгүн. Жүрөгү дагы oroza tutuş gerek. Oşol siyahtı öyle zikir kılgan kezimizde. Misalga Subhanallah, Subhanallah deyip günde zikir kılıp atabız. Alhamdulillah deyip zikir kılabız. La ilahe illallah deyip zikir kılabız. Oşol jönele zikir bolup kala verbeş gerek. Al bizdin жүрөгүбүздүн оңолушуна себеп боло турган zikir болуш керек. Siz zikir kıldınız mı? Subhanallah. Manisi emne? Huday Taala, Allah Taala bardык kemçiliklerden aruu, oşonumday. Oy jigirtip, çında bile Huday Taala bardыk kemçiliklerden emne? Aruu deyip.
La ilahe illallah dediniz mi? Xuday Taala'dan başka sığınууга татыктуу zat жок, andan başka жаратуучу zat жок. Мына ушундай элестетип адам баласы эмне кылыш керек? Зикир кылыш керек. Жөн эле тасбихни кыймылдата бербей. Жөн эле тасбихни кыймылдата. Элестетип, ошону чындап Худай Таала пайданы Худай Таала гана берет. Зыянды гана Худай Таала берет. Худай Таала берген нерсени эч ким тоса албайт, бербеген нерсени эч ким бере албайт. Ошондой бир элестетип адам баласы эмне кылыш керек? Зикир кылыш керек. Ошондо биз менен сиздердин жүрөгүбүз эмне болот? Күндөн күнгө урматтуу агайлар оңолот. Ибадат, кайра айтабыз. Ибадат бул жөн эле бир сырткы сүрөт эмес, урматтуу агайлар. Кеде адам баласы кайра айтабыз. Намаз окуйт, бирок карасаңыз адем аклагы эчтекене болгон эмес, өзгөргөн эмес. Кеде адам баласы орозо тутуп атат, карасаңыз жүрүш турушу, сүйлөгөн сөзү жалгандан бош эмес, гыйбаттан бош эмес, ушактан бош эмес, жала жабуудан бош эмес. Кеде адам баласы көп сүйлөйт, дин тууралуу сүйлөйт, бирок жүрөгүнү карасаңыз, жүрөгү текебирлик менен толгон. Менсинүү менен толуп калган. Дин сүйлөп атат, ыйлатат керек болсо. Керек болсо сооротуп дагы коет кайда күлдүрүп бар го. Бирок маселе анда эмес. Маселе эмне? Анын жүрөгүнү карасаңыз, кибир толгон. Анын жүрөгүнү карасаңыз, элдин ортосунда мен атактуу болоюн, популярный болоюн, эл мени мактасын, эл мени сыйласын деген нерсе жүрөгүндө толгон болот. Мына ушул нерсе ору, урматтуу агайлар. Ушул нерседен тазаланышыбыз керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошон үчүн хадисинде айтат: "Ала ва инна фил жасати мудга, иза салуха салухал жасаду куллу." Билип койгула дейт, кулагыңарга сырга кылып тагып алгыла, денеде де бир үзүм эт бар дейт. Эгер ошол оңолсо, бүт дене мүчөлөрү оңолот. Ва иза фасадат фасадал жасаду куллу. Эгер де ал үзүм эт бузулса, бүт дене мүчөлөрү бузулат. Ала ва хиял калб. Билип койгула, билгиниң дейт. Ал эмнеси? Ал жүрөк дейт. Ал жүрөк дейт, урматтуу агайлар. Карасаңыз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эмне кылып атат? Адам баласынын бүт амалынын оңолушу эмнеге байлап атат? Жүрөктүн оңолушуна байлап коюп атат. Ошон үчүн жүрөк оңолсо, биздин тилибиз оңолот. Жүрөк оңолсо, биздин көзүбүз оңолот. Бөтөн аялды карашта, эмде кой, ал харам. Мен аны карабашым керек. Жүрөк оңолсо, колубуз оңолот. Туура эмес нерсеге кол койбойбуз. Пара албайбыз. Арам нерсени кармабайбыз. Колубуз оңолот дароо эле. Жүрөк оңолсо, адамдын не болсолор, мамилеси оңолот башкалар менен. Жүрүш туруш бүт баардыгы оңолот. Эгерде жүрөк бузула турган болсо, ал баардык нерсебизге анын таасири эмне болот? Тийгизет. Сөзсүз түрдө зыяны тиет. Ошондуктан урматтуу агайлар, тасаввуф илми дагы бир жолу айтабыз. Дана мына ушул жүрөктү тазалоо илими болуп эсептелет. Бул өтө бир маанилүү нерсе биз үчүн. Ар бир имандуу үчүн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн башка хадисинде айтат: "Инналлаха ла яндуру иля суарикум ва амваликум, валакин яндуру иля кулубикум ва амаликум." Аллах Таала силердин келишкен сулуу сүрөтүңөргө карабайт. Сен красавчик экенсиң, мындай экенсиң, анын кереги жок. Ва амваликум, силердин байлыгыңарга карабайт. Канча даган бай болбосоң дагы. Валакин яндуру иля кулубикум ва амаликум. Бирок Аллах силердин эмнеңерге карайт? Силердин жүрөгүңөргө карайт. Сен жүрөгүңдө Кудайдын сүйүүбү барбы? Пайгамбардын сүйүүбү барбы? Жакшы амалдарды аткаруунун сүйүүбү барбы? Мусулман бир тууганыңдын сүйүүбү барбы? Куранга болгон сүйүүбү барбы? Аллах Таала жараткан адам баласына болгон сүйүү барбы? Мына ушуга карайт, урматтуу агайлар. Ва амаликум, силердин амалыңарга карайт. Кандай амал кыласыңар? Байлыкты берип койду, мына айталы красавчик кылып, сизди спортсмен кылып жаратып койду Кудай Таала. Эми ошол спортуңузду кайда жумшап атасыз сиз? Ошол сулуу жүзүңүздү, ошол келишкен келбетиңизди кайда жумшап атасыз? Кудай Таала мени ушундай красавчик кылып жаратты деп ага сажда кылуугабы? Же барып казинолордо, зына кыла турган жерлерде, сауна, балекет, салекеттерде күнүңүздү өткөрүп атасыз? Мына ушуну карайт. Кудай Таала карай турган жер биздин не эмес экен? Биздин келишкен келбетибиз, сүрөтүбүз эмес, биздин жүрөктөрүбүз менен биздин амалыбыз болот. Ошон үчүн адам баласынын мындайча айтканда баасы, адам баласынын кадыр баркы анын чырайлуу кийген кийиминде эмес. Анын сыртка чыгаарындай сырткы көрүнүшүндө эмес. Анын артынан көп адамдардын ээрчигенинде эмес. Кээ бир адамдар бар, артынан миңдеген адамдар ээрчиши мүмкүн. Толтур адамдар ээрчиши мүмкүн. Андай эмес. Ошондой эле бир чырайлуу көп сүйлөгөн сөзүндө эмес,
Эмне экен? Адамдын баасы, кадыр баркы анын ыкыластуулугунда. Жүрөгүндө болгон ыкыласта жана жакшы амалына байланыштуу. Ошон үчүн биз ойлобойлу. Менде жакшы мыкты машинем бар, мыкты кийге турган кийимдерим бар, жакшынакай жашай турган үйүм бар. Ал адам баласына керектүү нерселер, аны жокко чыгарбайт эч ким. Ал жакшы. Бирок Кудай Таала карай турган нерсе бул биздин жүрөгүбүз менен биздин эмнелерибиз экен? Амалыбыз, урматтуу агайындар. Ошондуктан мындайча айтканда, тасаввуфка кыска туура бир аныктама бере турган болсок, бул эмнеге тиешелүү экен, урматтуу агайындар? Биздин жан дүйнөбүздүн тазалышына, жүрөгүбүздүн оңолушуна, ыкыласыбызды бекемдешине, напсыбызга каршы күрөшкө жана адамгерчиликтүү болуп жашашка тиешелүү бир маселе. Ошол эле учурда Кур'ан менен сүннөттү бекем кармады. Кайра айтайын, Кур'ан менен сүннөткө каршы келген тасаввуф эмес. Тасаввуф бул Кур'ан менен сүннөт. Кээ бир адамдар бар, намаз окубайт, орозо тутпайт, Кудай Таала тараптан милдет кылынган амалдарды аткарбайт да, менин жүрөгүм таза дейт. Ал жүрөк таза эмес. Андай жүрөк болбойт. Кээ бирлер бар, менин жүрөгүм, менин душам таза деп коет го. Кудайга бир саждасы жок. Кудайдын бир өкүмүн аткаруу жок, менин жүрөгүм эмне деп коет? Таза деп коет. Ошол эле учурда кээ бир адамдар бар. Тасаввуфта азыр биз жан дүйнөнүн тазалыгы деп этикпи? Ал тигилер да айтып атат да, мен жан дүйнөм таза, намаз окубасам да боло берет деп. Жок, андай эмес. Тасаввуф, кайра айтабыз, Кур'ан, сүннөт менен, шарият менен жашоо менен биргеликте жан дүйнөбүздү тазартуу. Экөө бири-биринен ажырагыс нерселер булар. Ошон үчүн жөн эле бир адам чыгып алып, мен жан дүйнөм таза деп койсо, ал тасаввуфчу эмес. Же болбосо кээ бир адамдар өзүнүн бир белгилүү бир деңгээлге жеттим, эми бүттү, шариаттын милдеттери мен мойнумдан түшөт, мындан ары мен ушунчалык көп орозо туттум, ушунчалык көп намаз окудум, ушунчалык көп зикир кылдым, эми мындан ары эс алышым керек деңгээлге эч качан жетпейт, болбойт андай. Ал шариатка каршы. Шунатасызбы? Андай нерсе мүмкүн эмес. Кыскасы, тасаввуф Кур'ан менен сүннөткө не болбойт? Эч качан каршы келбейт. Тасаввуф ошол шариат менен башталат, тазгия менен жүрөсүз, анан барат дагы жанагы ихсан мен айткан деңгээлге жетесиз. Ошо менен аяктайт. Шариат менен не кылат экенбиз? Шариат менен башталат, тазгия, жан дүйнөнү тазартуу жолунда жүрөбүз, анан барат да ихсан, Кудай Тааланы көрүп тургандай кулчулук кылууга менен не болот? Аяктайт. Ошол жерде эмне болот? Түпкө жетебиз, ошондой кармап туруш керек болуп калат аны. Ошол жерге барат. Ошон үчүн Чунайди Багдади рахматуллахи алейхи айтат: "Илмуна хаза муқайядун бил китаб ва сунна." Биздин бул тасаввуф илимибиз дейт, Кур'ан менен сүннөт менен дейт, чектелген. Башкача айтканда, ар бири Кур'ан, сүннөт дейт. Эч качан өз алдынча алар бир шарият чыгарып албайт. Өз алдынча бир катарды бир жөрөлгөлөр чыгарып ибадат кылбайт. Кайсыл жөрөлгөлөрдү чыгарышып, ал Кур'анга каршы келсе, сүннөткө каршы келсе, ал жөрөлгөдөн биз алыспыз, урматтуу агайындар. Андай нерседен алыс болчу. Неге? Себеби ал Кур'анга каршы, сүннөткө каршы. Мисал, эми бул кээ бир адамдарга катуу тийип калышы мүмкүн. Биз жашоо жанагы практикадагы өзүбүздүн элибизде болгон бир мисалдардан. Бизде маулид программалары болот. Туурабы? Маулид уюштурабыз. Маулид жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз төрөлгөн ай, мына как раз пайгамбар төрөлгөн ай. Бул айда биз пайгамбарыбызды эстеп, эскерип, салават айтып, анын өмүр баянын айтып, ошол чогулуп алып Кур'ан окуп, кыскасы көп жакшы иштерди жашай турган айыбыз. Бирок ошол жөрөлгөлөрдүн бири кээ бир ошол тасаввуфту карманган биздин ага инилерибиз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол маулид окуган программага өзү лично келет дейт да. Азыр ушул жерде биз салават айтсак, пайгамбар лично өзү не болот? Мына жерге катышат дейт. Эгерде ошол жерде бир ордунан тура турган неме бар, мархаба, мархаба деп ордунан турушат да, билсеңиздер. Ким катышкан болсо билет. Белгилүү бир жер келгенде анан мархаба, мархаба деп окуйт, ошол жерде ордунан турушат. Ошондо ордунан турбасаң капыр болосуң дегенге чейин барган биздин молдекелер бар. Чынатасыздар да? Ордуңдан турбай койсоң капыр болосуң деген сөз, бул уже аша чабуу диндеги. Муну биз кабыл кыла албайбыз. Анализ кылыш керек адам, изилдеш керек, илим алыш керек, такташ керек, болобу болбойбу, эмне болуп атат? Анан эртиш керек. Жөн эле сокур эртип кете бербей. Ошон үчүн Жунайди Багдади айтып атат, биздин бул тасаввуф илимибиз Кур'ан, сүннөткө чектелген. Ошону менен жашайбыз дейт.
Ордыңнан тұрбай қойсаң кафir боласың деп Құр'анда бар ма? Жоқ. Сүннетте бар ма? Жоқ. Фиқ кітапта келеби? Жоқ. Эчтеде жоқ нерсени айтып атпайбы. Анан кантип биз ошол тасаввуфту ошону туура дейбиз? Ооба, биз урмат үчүн пайгамбардан ар кимдин өзүнүн деңгээлине жараша урмат кылып турат. Ал өзүнчө бир маселе. Бирок турбай койсо кафир болот деген сөз бул аша чабуу урмат болгон. Намаз окубаган адамды биз эмне дебейбиз? Кафир дейбизби? Жок, күнөөкөр дейбиз. Эми ордунан турбаса кафир болот деп атат. Шариатка туура келеби экен? Келбейт урмат. Көрүңүздөр, ошон үчүн ар бир нерсе эмне менен болуш керек? Кур'ан, сүннөт менен. Ушул эле Жунайди Багдади рахматуллахи башка жерде айтат. Man lam yahfazil Qur'an wa lam yaktubul hadis la yuqtada bihi fi hadzal amr. Li'anna ilmana hadha muqayyadun bil kitab wa sunnah. Kimde kim Kur'an'da jattagan bolboso, hadis yazgan bolboso, bir rivayetlerde kelet fiqh ilmini bilbese al kişini lider kılıp, kumir tutup ana erçigenge bolboyt deydi. Düşünüzler ha? Meselen qarаңызаңыз, hazır bir tasavvuf yolunda жүргөндөр бар. Biz сындап айтып атпайбыз. Туура эмес түшүнүп албаңыздар. Biz tasavvuftu жакшы көрөбүз, бирок кайда айтам, шариаттын чегинде. Бул мен сөзүм эмес, бул Жунайди Багдади, именно tasavvuftун лидеринин болгон киши. Ушул киши айтып атат. Кайсы киши Кур'аны жок болсо, өзү Кур'ан билбейт, өзү хадис билбейт, өзү фиq илмин билбейт, ал кишиге эрчилбейт дейт да. Ал киши илим алыш керек. Kimge ertiş gerek? İlimli, takva, Kuday Taala'dan korkon, mıktı tasavvuftun pirini, şeyhini emne ertise bolat. Jön ele, ilimsiz biröv çıkıp alıp ele, adamların ortasında tanımal olup ele, anın arttan erçip kete vergendik, bu to'g'ri emas, hurmatli og'aynilar. Nega sözünü kullansa sebebi, kayra aytadi, tasavvuf ilmi emnege teşekkür deydi, Kur'an menen, sünnet menen gana bolat deydi. Andan sırtqa çıkbaş gerek. Kur'an menen sünnetni bilbegen kişi kanday sizge nastavleniya beredi. Şeyh degenin manisi sizge tula jol körсөтөт, багыт берет. Sizin katаңызды оңдойт. Өзү ката кайсы жер туура экендигин билбесе кантип оңдойт. Туурабы? Кайсы жерден тыйыш керек, кайсы жерден коюш керек билбесе кантип оңдойт. Ошон үчүн Kur'an менен сүннөт tasavvuf илиминде буларды билүү, шариатты билүү бул өтө маанилүү. Бул мана плюс менен минус сыяктуу гана. Kur'an менен сүннөт плюс менен сыяктуу. Же болбосо жанагы трансформаторлар сыяктуу, высоковод менен трансформаторлар келип бөлүнүп чыгат. Ошол сыяктуу пирлер дагы белгилүү бир өлчөмдө эмнеси болуш керек? Илими болуш керек. Kur'an менен сүннөттү түшүнгөн бир илими болуш керек. Ошол киши сизге туура жолду көрсөтө алат. Абу Язид Бистами рахматуллахи алейхи не дейт? Лау назартум иля ражулин утия минал карамат хатта яртафия фил хава фала тагтарру бихи. Караңыз. Эгерде бир адамды карасаңар дейт да, ушунчалык көп кереметтер берилген, укмуш. Кала берсе дейт, абада учуп жүрөт дейт да. Судан курук өтүп кетет, дарыядан. Ошондой болуп атса дагы ага алданбагыла дейт. Кайсы убакка чейин? Hatta tanduru kayfa tajidunahu indal amri wa nahy. Карагыла, ал ошол шариаттын өкүмдөрүнүн кайсы жеринде Кудай Таала буйруктарын аткарып атабы же жокпу? Кудай Таала тыйган нерседен тыйылып атабы жокпу? Ошого карабайынча дейт. Wa hifzul hudud, шариат койгон чектерди карагыла, ошол чектерде турабы? Wa adau шария, шариатты аткарып атабы? Ошолорго карабайынча абада учуп жүрсө дагы суудан курук өтүп кетсе дагы ага не кылбагыла, ага алданбагыла дейт. Көрүңүздөр, тактап айтканда пир, устаз болуу үчүн жөн эле абада учуу же суудан курук өтүп кетүү деген сөз бар экенби? Жок. Шариат менен канчалык деңгээлде жашап атат, мына ошого карап биз аны устаз алабыз. Ошону устаз тутуп, анын артынан эмне кылабыз? Эрчийбиз. Бул өтө маанилүү, урматтуу агайындар. Кайсыл жол Кур'ан сүннөттүн жолу менен өтпөй турган болсо, ал жол туура эмес. Кур'ан сүннөттүн жолу менен болбосо, биз аны эрчий албайбыз. Ал ким болбосун? Бул өтө маанилүү нерсе.